Abusia ha aya attention TV sama wakwa ba emfa emraso ensem a trende e wo social media so ye montene so mahwe bedwema ensem a wotia ebeye wode na ade wasomo so de ane ye de besomo e wo attention TV so ene ensem a betodwa ene UK prophet bi a ye friend bright na wo chirima chira e kamia koyesese ye hwe ye celebrate fa wa we binumu a e ya nada ne dare nkrofo binumu edit na social media e keka ensem poto e de fa ho yen fa ba ko se Tracy Boakye no na enche ye bia okọ awawie mu na we ana sofi e chirima chirese e kamia koyese yen blacks we dia na tuntum fo ye de adekitkiti bi kra ye beka ho asem anje se nipa no anye celebrity na se ba na awawie mu so dia na ene ahombrase enkrofo ya ye kom ho asem kra ye den kra na omoda so e wa ahombrase e de ma wo nkunu no mu abusua sofi e de nsem bebre ana de atodwa e de afa wawe ho esan so de afutuo e de akọ e de amaga na foni na ene celebrities enso so ye beko ne akotie papai anase sofi enu asem e de aba na so ansa na mameka wo se e University Foundation anase masna me de djumede e be so mo attention TV so na number ene 0548302985 yenko na yenko tie sofi enu nsem embra muntie me ye pa nipa no dudu ne benom me ka sembe na wutie me a ebeboa wo hwe onipa enye nipa nyina na wo mani gye ana wo mo pe umpretie ho de me pa akire ni se fidi akyew na waprate Ghana ni ani nye ho da e ka wonu anko akada bi afidi nkyew na ugina faako na wa lock wo bibia ho aware mu wa lock yare a lock wo wajuma lock wo emma a lock wo Ghana fo dodo na ye nipa bone fo a medwiri wo mo ho I don't know hwe wonim sa social media we sa amie wa adwemu pa mo anhunu nipa tuntum Ghana ni adwe wo ma wa meni ba bia obesua nyansa Tracy Boakye momfa nkoma no mame ote wa na ogyeregyere no ho e wo social media na ye Ghana fo de na de bia wo betena ho na wo kwan ene ya wanye nipa bemba ni monyamfo yi ama na be kure ne mo no mo ho de mo ye no social media wo nipa tuntum de bia meka se hwe nipa tuntum bia ye devil nipa oye tuntum bia no oye devil na dwene na nye enti de na mo pa no se Tracy Boakye te ho na ni suban a monim se enye no ananka na oye enne wanye kunu no wate de moka be ma ne nware no be ma ne mpe no be ma ne no no be ma ne kra no no ye je wan Vivian J boyfriend oye Vivian J boyfriend Vivian J na chiri ba ne Tracy Boakye ana Tracy Boakye ma me nua ba ne Vivian J edi mo to won pa mo ne mo nan fofo ne mo nuanom kro ne o mo ayede no kra ne dada bon ba bia nipa de ko Vivian J na ne mpra no afedi de akɔhye be ma ne tia no ye makeup artist and yaba body bebre hwe me pese nipa bia wo hwe video we wote na wote se wo ma me bakura ne free ye funu ba ko no ngine ni me osofo bride mo wahi me mo were kura me nyini nipa bia ni wiase ha ya me gene di I don't trust anybody because with him ade nipa pe no se wo ye kohwini na wo da busuam na obi ewu ni e pa obi ama na kwose ayie na kwadwo no wa kwa ama no wa he kofi no wa he eso wa borote mfacho amon fa na mom kancha na mfa omon fa msa na mom na kas ke bi no kwose ayie konongo se ye ofa pa ni ba ko newu di omo pe no na ya soma ho ye twa petition kota na di America ayie ba na opake nkonwa ayie ba na okogbo efuna mo na wo ye ni papa but nyame nhira wo na free mu nyenye ba bi gina san krofo no a na wo mo soma ma akogbo efuna mo na e ma akose ayie no wo mo ane na obeyaka nti suro nipa obenwo nipa tuntum adwene de nipa tuntum tirimu nyina ya bone nko a hwe wo no obi twen da obeyare obi twen da ofie ni jabeto mebehye obi twen wa ba wo obi bone nipa tuntum adwene we nyina ya bone wọ́n so onye kuro de omoka awari ni be na Mark Brown
The same thing. And Diana Movia Sepa mo de kwen. Nana Brown. Ni kunu ni bejano. Ene wenyini. No akofo bema wenyi che no. Bema ni bejano. Nana Brown. Wakwaya ne to. Nana Brown. Ni body your body. O waka mami body. Hon sema bi na akwaka omi ba mami ho body. Ana sembebre. Ana delay. Waye we na delay nware. Na delay way. Na delay yesay. Ana time I don't know what is wrong with Ghanaians, especially this color black. Onipa, onim. And some we are so getting one baby. Hey, oh ba, oh problem. One wo ba, a problem. Oh warrior, a problem atuntum. With this suja, a problem atuntum. We are cromfoa, a problem man. We are chronoba, a problem man. We are software, a problem man. We just I don't know what will please a black man. Nipa tuntum. Nipa oye tuntum. Just be bien ni wa so nipa tuntum ni. Ya yenhwe wow, na mo ada me nya mo anura. Me be ye video e de be bo ma chi kakra bi se oba bia de o so mo okun shows. One man no the one mo ba out e wo social media o Facebook. Papa sa de nya aha. O hwena no. Da bia no mansu. Anomanse ne da bia me ba na ma be bo mema na chi. Na ma pagya mo papa bo hobio. Na anwa na ma be ye video akacho tete be no se na ebu no. Yeso oba to eda hwan dem da oba dem. Oba to to a eda be ma dem. Wonim de kire say oba Bible say bre wo si na hyew kunase. Wo hyew kunase ano jese bia wo jimi wo da bi ayamra aye law. Wo hyew kunase a dia me kire be ma doyere sidama ye bibia ma no but also oba oh I just say oba oye oba kokoini no one na person be hye ni kunase. I am telling you oba no matter how powerful you are mami cancer be nchiro me bibia meka bia me anyansa fo yin o nti de meka bia me proof o ken kan Bible Jezebel na onye ohema ni kunu Ahab na onye ohene ebra Ahab okopen na botubo bituraji a wanya no okodwen ho ya komchen ne yire ene kokum Nabot Jema na ma Ahab ma 17 na wuye. Who destroys the family of Ahab? Was it not the wife Jezebel? And did the American year Bema would you 2 million oba your kingdom will fall and fall 2 million oba oba yes see for the person Jini kunu to me. I am telling you no crapana make a chirono and for to me Bema ono yire wo honam wo ma nipa also mo raise you mama mo ye very higher than mo you na your mama but obade submit to your own husband and him submit to your own husband bro ho asena showkras onim tama be ma bedi oba so ko hwe Bible no mo ebra wo ba man ho kwan ma bonsam dada no na wo nyankopon no ene me nyankopon no se enam de waye enti no ukunu be di so ukunu be den obedi wo so na wawo mu mpo no wani be gina no oba ko wa o kan ma mi anya agye oba wonim ni papa oba okwo mpa be ma na nji mpo no okwo wo so agye ewurade e ba ewurade oba na be ma onya be ba ntu ye de be ma be di so oba bia o ma no ho kwa ma ni kunu ni so bia no aware ni nkoduru ba bia ntu oba ka agye oba wanyense oni kunu kura no okwo ka agye onyankopon se de waye enti no ukunu bema obedi so na bema nso no wanyim fifire na obedi di na oba uye bema aboafo na ye obi boafo a ye de ba twi kasam a makofo obi na odom afu a oye mede ban me makwaje me kwaye na makofo se bra na bedo a anya o chef no me so why don't you I didn't am so better say simple ade o yase ana bro no kunu ni mo so na ya mo no on se me bebo me ma chi da bia na ya mo de hwe
Abusia UK based prophet bride and no so den sema abetudwa wochi ma chese kamia kwa yese Ghana mem hwase we are celebrating na kwa we me ya na atete ene kasa no edo so kura edodo aha anene medemu ebesi aya na wa subscribe to YouTube channel no na wa sanso follow e wo Facebook ni nemu no like comment na sanso e share e fama me na ma mo ni hwa ammunity me das